Remakeup ta achui khamataya pauping. Bunge khawi ongbam khangabai wi teru shaki aya sahira. General Headquarters Hebron the 42nd Naga National Agony de Mayon Hira. Infali Kalai Ima Githel COVID Mimal second wave Karawi Aina Hanlui the Shanghai Kasaji Hortang Zimikyo Aina Hapok Hira. Lake Kayangator, Aju the Tangkhul Express News, Ayahclear Kure Ina, Pami the Lay, Baubing Maisa Aina Ganangramsa. Bunge Kui Ongbam Kangabai with Teru Shaki Gasali, Quiru S. Slimona Yuhaira. Tangkhul Nagalong Karod with Azingli Bunge Kui Ongbam Kamashung Tekwi Kawai, Teru Shaki Aya Lungshang Gongli Sahira. Teru Shakiwi Juzume DNL Karo Chief Justice Quiru Ringahao Nakadena Samida DNL Karodwi Mashunwa Bingala DNL wi Pongvu Bing the Yang Sang Mida Kasana Bunge Kawi Ongbamchi 1974 Bunge Kushim Dudak Atishuda Quiru S. Slimona Pungpoga da Hanga Shongwu Quiru Gang Atinquina Chi Mamayang Mada SDOli complaint Tasang the Darik 18/4/1978 Kum April Kaying Darik Tarada Jishatli Quiru S. Slimo with favor Ena SDO Pungyer P. Sharat Chandra Singh na order Shok Mi Hawa SDO Pungyer with Dudak Chili Maben Mada Shongwu Quiru Gang Atinquina Tangkhul Zingsho Longpang Garotli Meramchi Yang Sang Mi Kawai Tasang Luida Quiru S. Slimona Bunge Aungana the Tangkhul Naga Zingsho Longpang Garodwi Chief Judge Quiru Gay Ramyona Dudak Dami Gahaina Chithada Dudak Dami Hai Salala Quiru Gay Ngatinquina Meramji Tangkhul Nagalong Garod Lila Tasang Lushida K Sada Punge Ko Ring and I we Aunga Bingala Bunge Ko we Karanausan Zangda KSG DNL Garod with Chief Judge Quiru Horingham HA na Punge we Aunga Ji Quiru S. Slimona the Dudak Damia Chita Ilala DNL Karod we Riamli Turushaki Sakavai Riamli Migahaiji Sinquira the Quiru Gang Atinquina Bolishida Aya Lungshang Gongli Turushaki Kasana Turushaki Jilila Quiru S. Slimona Yuli Gahaina 1974 Kum Aina Gay Sara Gahai Kachida Quiru Slimona Aungana the Dudak Tami Gahaina Tun Saikoran Mangali Pungewi Secretary Gasada Arui Aunga Pundaklay Mr. Shanghi Aunga Negji Tangkhul Nagalongna Chizak Miwe Lungli Saki Salaga and Kuye Sang Jivang Brivrali Ningshe Tangkhul Nagalong Ningshe Ji and Soda Aunga he so we Matunaina Richum now Saikori Matunaina Secretary na welcome to sign of Soda Passing Hongamine. Praise the Lord. Chairman of the People's Republic of Nakalimwi, Ministry of Information and Public City na Migashoga Bao Atishuda, Ayazimiksho 27th September 2021, General Headquarters Hebron the 42nd Naga National Agony de Mayon Hira. Zimiksho Hili Yurwivang Timi Gahaya Naga Shibaiwi Malungazang. Kala jigat mi gahai chili kayagashi sada memando release sami haira. Jigat mi gahaya bingwivang beriver kala naungara lila kayagashi pongsho kaira. Kala gazi pili naga national flag he half mast ena kanga haira. Naga with tojan he naga yurwi mashun ngagda mirin jigat mi gahaya atumna gasemna. Adumna pongmi gahai kala jigat mi gahai saikora he rarada kalai tot lila. Mama Lailak Gala Mashiman Lak Marada Pauchina Hanga State Capital Infali Kalay Buri now Sunweek John Lak Gahai Ima Gatel COVID Mimao second wave Karawi Aina Hanluida Shanghai Kasaji Hortang Zimiksho Aina Hapok Hira Bimao first wave Kara Aina Mayo Adamwi Aina Gajang Tarada Aka 11 months
laying a pu hi vashungda shunga haina hunka marun tarik tarada pangali shohailaga ajkum khaying gajang latluida shungli ga haina ajahon haptali manipur shorgana sob gatharmi ga shok chili laying a pu shok khawai khamaya mi ga haina chithalala laying a pu chui gathana bingna khangashir phaigar ga khui sada aya zimik sho aina shora gaji khamayana Hordang zimik show hili bashorang lakha lenga phu hiwi bere now minga ning pingna mimao gazat katay aina mawon sadwi kahai mi tharada phanga shikhali awon aina khaya gala phaning khami adam migshok infali thojan leila kahai bere now wi lenga phu gatum hili bere now ting gatum shathuruk kanai kha khamaya mingjan leghai bingna kabamna gala singum shaphanga langda layasor aina okthui khara gahaina adon abumaili zengrel shilak aina sathat gahai jali majenglong village authority na makhamaya akhon washo khaira majenglong khu hi mawon sathui gahai adon abunmaiwi ramna village authority na gapong athishura adon hi yarkhoga machuk wa gathai gathana akhana kala zileng rong now bingwiwang kala nagawiwang haklak aina odram ngathumi gahaya gathana akhana da hanga reisang gahaya thotli hi gatha zaingarel gashi miyum otsakhia mamaya gabaya otsakna kala sada khalaya mibingjali dukhuida bashun hangsang miloda MVA na Carmen Link gaw haira Pauchina hanga gaja Polo Crownly security chat lag aina laisalala adon abumaili Gypsy gajar aina ngatumda rashimen thui hailaga tamai wak phungkhawali abumaili kankhui khawai avung arabing na shongfu shatkam gahaina khaji gathai aina gari ji daming long wak hanung lushit hau iji kala ramnaw bingna police kala Carmen wi khanga John mazangla lay khamara abamli phalala masamphang tuaji nawlag aina adon abon maiwe angun balong khuli samphang nawada hanga ensam we ka khane legislative longshim piapo khuli bamhaira All Naga Students Association Manipur Week Khane Legislative Longshim Dinner 2020-2022 Wibang Ajahon Guptang Zimiksho Piapo Ku Dahamzamli Bamhaira Gazip Ji Bomai Naga Students Union Na Rungkamina da Hanga Gazip Chili Long Jiwi Gadhana Karanao Raya Kala 18 constituent units Aina subordinate bodies Razanga Ensam with President na Longnawi Pilan Kangamia Kala SFS School with Principal Father Roy Mdina Haugapok Seha Samida Gazipji Hapoga Gazipjili PNTM with President Sagasa late Abraham Ngadi Kala Zilangrong Pudi with President Sagasa late Adon Abumai Zangda Mawan Satwi Gahaya Gathana Bingwiwang Chingwi Gahai Seha Aina Paning Ungda Kayagashi Pongshoga Jan Gazekjali Manipurwi Kapungnao Bingwiwang Kamadaya Maramwi Ngasanruma Kala Indo Naga Chingri Gahai Tuisak Sada Kalai Chili Langmaida Kangadade Yarina Kala Politics with Madangli Ngasangarum Haira Queer Ngamlay Shanglai Ena Queer Somi Bam Ningshan Sakharum Mystic Restaurant Hi VS Ringpami Jablin Kamlang Fellowship na Aya Targat Mi Haira Mystic Restaurant we Kamadaya Kashak Gazabing Chia BBQ Chicken Pizza Classic Margarita 3 cheese pizza Krill chicken sandwich Big burger beef patty Chicken patty hipping his sampangdalay Mystic Restaurant hi Ukhrul District Headquarter we Alungli Khalai Christian Literature Center Phongredangli Karoda lay Ayang Zin we report Atishuda Ukhrul District li COVID positive mi Tarada Madi Samphangli Haira COVID second wave Karahili Ukhrul District li Ari rushing the COVID positive Samphanga Haihi Ayawi Tarada Madi Jizangda Tingha Shaturuk Hangturuk da Gatum Kashung Haira da Hanga Infal West, Infal East, Kala Ukhrul we aina mi gatum tiluida. State we alungli COVID-19 gazat we aina tigahai mi machine. Tingka shaka hangmadida taruk gatsu haira.
Additional Director Health Kala COVID-19 Control Room Baume Dr. Kwerom Sashi Kumar Bangan na Pau Kami Atishuda Ashigatum Kibanaka Ari Makabranga Kala Akava Kazat Kangadela Kabaga Mina Chihaira Lodida Kamadaya Bauping Punge Kawi Ongbam Kangabai with Shaki Aya Sahira General Headquarter Hebron the 42nd Naga National Agony de Mayon Hira Infali Kalai Ima Githel COVID Mimal second wave Karawi Aina Hanlui the Shanghai Kasaji Hortang Zimikyo Aina Hapok Hira Ajingator TTE News na Kamibao Henang Changhira Nganarum da Klai na Tom Psychorally Kamahaya Zimikyo Ngasaseranu